Mački mili. Ljubim nogice. Zatvori usta i čuti. Matija, a šta će Martina da radi u Beogradu? Da čuvam Matiju. Tako. Idem kod Stojana. Da, i šta ćemo još da radimo? Puta da idemo. Hoćemo ići kod Zorice i Nikole i Darka. Hoćemo se igrati sa Darkom i sa Nikolom i sa Zoricom. Ićemo na kafu, jel tako? Ja kao vučka. Da, da. Eto da kupimo vučku. Gde? Ćevape. Ćevape? Oooo! Ja, telefon. Čiji? Martini. Da ga stavi kad ga zatvori. Gde? A koji tašno Martina nosi onu smeđu? A? Da tata smeta. A kako se zove? Koja je to firma? Louis Vuitton. Ma ti si bog. A da je Louis Vuitton. Louis Vuitton odmara, a ona crna? Koja je ona crna? Da srina sa tašno. Odmare. Evo, Martina isto. Ajmo mi malo i Đorđeta da snimimo. Novu. Đorđe! Gde si bre mali? Woo! Like a G6, like a G6.